much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Plus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a Too Much Multimedia College. If we say a band equipment apapa, a chair for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location in our Abercrombie Park Junction. Fanamba ne boasio, na wankasa frɛ, na obi andada wa, na memo bi nkasa me frama, wankasa frɛ, abati Too Much GH and I don't for money eguso amoshe na kromu handsome de ha de bia da na ebu ye kon ade che bia ne nsem fofra eyi ne ti wo kroyi emumidi ede na ama urusa na medi medwa se dia na ese mo amunyi dada nsem de medi bi pa na enam na so na me ka no na yi da sori ya asofo mienu anka enim se bribi etwem omo eso ntokwamu atese ya benifo bi mo abeke bi omo twa so eja no asa kenya ne hu bi ma enya asem kita we de akoya kiti abo obi aka ne de e wona asorum na nso wa wo hwe bebi e ko ne bebi ne nam de a na ese wo mu mienu na e na asa enya bi mo mu na me komo asem Reverend Obofour awoda Anointed Palace Chapel ano wababonte abekasa na ensem wo kan ye no amanfo a dikodi a join nsem na hu bebi a edi efre ene bebi a ekoso na bebi a ekono ene sabe meka wa asemacho nada eye Stephen Adum Chedua so for peni a ono so ewo na asori mu obra wo preach kira asori ma nyame dum a wadum no favor nyame de ato no so no kokan ye se asofo no bi no wo mu do nya sika kakra pa wo mo behwe no ma ye nyame adwuma no ye no da bi o na se wo mo yire no ene to akese wo mo eto ede hye wo mo to na ebie mu nso no ene ka asakese no de nam kro mu na ye de bodjo mo so mu to ma bobre bia ama na mu nim se wo mo a ene mu de wo mo agro na waka akosoro na de se anam so ma Reverend Obofour wo hwe no kutie nim ni wura na wo hwe a asemi wono anwo ne ye kenti ono so be yi wano de o se nkofo miensa ene woni wiase mu a won fomo eni agro eye ne yere ne ma ene eye ne maame wo do ne nya kura oye okay woni ne nya wo kan won fiu na nso wo de kosa nkofo miensa we so de a won fa won nche wo da edise na eye Stephen Adum Chedua edi na asori dem mo eka no asem pasa no saa so no so ebe inu anu a anye asem kito na be for videos na se edi kan dia chem de da ntimo amunim de ekọ enti yenya yem papa yes of Penny Nicholas ewa ha se odifo Kumchacha na ono ena yene no ebebra ensem na nsa na no me ka wo se we a live program nso wo mu bi enti bo modin a wadwen kire no na wo de fa a live chat no mo e de explain na bie mo nso no wo send video yi link e de ma afoforo no mo nso etimi adwene sa se komo yi ebe do mo su kwa nkasa ebe ko ekire enti wujai sha na te wa na wa ha wo bo me ma eye odifo Kumchacha kwa ba embra dwede no eso odifo mo akwa bu Mejo so ahofe bibi aboko Ewrade adom boko pa ampo Ewrade boko pa wa yo fine o space o coat a wo hye bibia da ne kwan so medase pesa wonti woni kakra na betimi afili free na woni me straight sound ha na blows te be di ekire ademe ba ademe muna o da bi se woni na woni me straight nti wo feel se na mun se okay kwan dem ye betimi akọ ti betimi akọ de da bi ntumi nko na odifo ye papa Reverend Obofour ene ye papa Stephen Adum Chedua wo mu ye mpanifo mienu eba no nyame edwuma so a wo mu eni akura asafo a nipadom ewo mu na wo mu hye ntokwase na mpanifo be mu na se wo boto twene na wo masakenya hu biem no hu ni se medase eno ho yi na em se mehwehwe 1212 or me phone yi okay na mechia wankasa na mechia ya hwefo nso a ehwe nyina na yenkase
Utwedi ampo nyame enhyira wo bia ohwe prophet Kumchacha ewo fidie wi so yesre ahoden enkwa ewa edema wo bibia ne ma ene na busua ensimu ye yes ati bompaye me mompaye o bompaye odomfo ene mobrohufo ano enumrei edawase enkwa odi adom yen estom yembo ewade ebra ye hye adwumede ase yesre wo se obedi mu hene befa adwumede yi numum na yevia bibia enkoye na nyunyam hye no yasa de ama obiem yedawase so ma yakonya yi ewo Yesu dim amen amen me da se wa bompaye wi di anade se kwan mo bi nti eja oto question na ma me anade se me so me kwa no okay nti me say am question ni mra biem. Oh, Matthias, yes, I was saying, Reverend Obofour, ye papa Stephen Adumchi, Enna, and this is Enkejane Edumye, woman shall say, yes, Moja, Dokano, and brass kakra. I will be in him saying, campaign Fabi Maka say to Fontino, Ometie, will be a Edini Diemu. Nanso, and no son, and Yama Conasa, dear, I did not cost when course I. 18 or Yabaka say. The etwem no etwem ye men no because say I said the more the no woni nko okay na de aka ye nya den ye mo ho ban eti no enu ano han na de start here papa Stephen Adumchi dua ono de start here so no de o ka asem na wo ka na on say asem so bi etimi bi asem ba say akuti anso enim ni wura o ka asem ni kosi sen pasemi tie wo wa no no was say asofu no bi no wo munye sika na so mo de tua wo yire no mo ho ka na so mo de ye to akese na wo mo to cars e de ji wo mo na ono de nyame adom nyame bie na adua ma nyane ma ono anyanim de a onim se nyame wo edum ni sika e se won fa anya bibi e bebo nyame aduma nti ono akoto $1 billion shares a wo de bebo nyame aduma mini aba kameka se na yedi kan no wa mo bi edin no credit the edi kan no meka se wa mo bi edin ba de etosu mi no sade ya medi kan se akutie bia eden enim nira sa wo ka bibi fa prophet Kumchacha ho a na wa mo mi din a matade ye hyemin me verse me traisi ino wo ka bibi fa ho a wa mo mi din de ba me ye fast ya so fu Kumchacha me unse me na wo de me no credit obi a wo ye fast bia anso no ebe unse wo ne ono ana asumasi ena enya anka me fi se ka ba bia entokwa na start ye no na ka etuo akwokyere de eda ekosi se enu a ye papa isole ya o de se video no eba abonten a ana obekasa ye efa woni ade it's too bad okay because me de American say ya papa no wo ye pani age wise no o chen yen no credit wanin ewo age wise by nyame juma no ye start ye age ano by ye age die o chen yen by mess of Kumchacha die nyame juma no me start ja papa no by emfie mu no o chen mi bebre me una me de respect man say o ye me papa ena mi bu no me respect no me gene hu sradi ena me respect no ena mi bu no because adentia me bu no say Ephesians akan chapter 6 o say emma munni mo gya na mo nani na mo nkwa awale no credit Bible kase di wagya na wo nani a na nya wagya wo nkwa na nya wo na wo nkwa obi a wo kye wo bosome day na wo twe 1 year wo ye wagya wo ye wo na esa wo de respect man no ti papa no me respect me pa ba mesra no ase sere ni biem say ka oma etuo entwele bebia etuo no akokyele no because ade ba ko no say sa wa metuo na nkokyele wa asofudie na yedie no so wo be ye kuti abo a
boys no so ede wani betwitwi fom boys no so be keka bi a kyerɛw sade ya da bi ya me sof Kumchacha me kan say me say no say me te wona sof Kumchacha wa me kame a wo say ni pa no me ni woni program so ade say wo bedi wo lemu a na ma di mi lemu a effort say ye jeje ya temuo ana ye jeje no nyame pe ane tumi jeje no correct apart from nyame no obi ani wo a wo betumi ajeje once I can Matthew 4 my 3 so a Matthew 7:19 Bible kura say mu aten na wo bu aten mu fo na wo bu mu fo eti so bu aten ko a ya wo di bu sof Kumchacha na wo di bu obi no onyame so de sa aten no bebu ti nyame mu no ya na ye mu aten say wan hwe yi a na wakoji nyame ye dwuma ye wan hwe yi a obaji nyame ye dwuma aye ana wan hwe yi a ye won se bi won na eba ne kan no wan mu kan da bia woni sofo bi benya program because sofo bi eni won mo a we ye nyame dwuma ebedum pempen so bi a nyame ehira na otoka ana wonya ka dema enye ana wompe sa onyame ehira wa wamfa kwan bone so anya na de wo fa ne ye right way a usi dan a eye nhira otoka eye nhira okay wo yele mo ye fa eye nhira ni nyina no eye nhira e ka adwuma no ho pajoti because say wo yele mo ye tan ni pa be kan so fu mu a twade ne yela ye so fu mu a twade ne yela ye eti no wan hwe yi a nyam dwuma no sade yete ye no wo kan wo bi obekan okay meme se bete wo no da bia sof Kumchacha me kan meme se achemu moja ne wo mi mu dimanson yeah meme ma me ya achemu ni ofra achemu apedwa ana papa ya asantini achemu moja ene wo mi mu ana me num densu sa me wo kamia na kamia mekan wan kame dia men kan ya na to da bia ya na nipa bebrenti ase o kan sof Kumchacha o be kame ya eden metimi baabi na wa be kame safo no ena wo mfiri nyame na mi firi wo se dabi mi firi wo se dabi ese min kan ye me de min ka bi entu bisa mi ami hu anu ya be yeah obi o wa da bia kwase a judgment obi o wa udi ame da bia me ka se memiti we osof Kumchacha se urade ba na adwuma me ya ma urade no na urade na ba na obeka kire me se umfiri me na enyem na me frɛ wo mehyewa jame na me nhye menya wo ma me ba menya wo papa ba menya obusuani because wo abusuanfo okora ebi kɔhye ana wo akora wo jeje no ebi atemu dadu kora wo akɔhye yes because who say eti na ma mi kotu say quotation na mi kotu ye me mu aten na why then wo bu aten because we ase obi wi ase bia wa ne bat but twi ni ye nanso ni nyina ye 3 letters obi a wa ne bat the on pema o winsan the on winsan nani brade ye nani brade wo ye koronfo the one ye koronfo wo ye sisifo the one ye sisifo oya konkonsani the one ye konkonsani wana mbosomoso the one mbosomoso no sabe oya de ndwamanfo okay obi owo wiase bia ani wiase a oya 100% a oya perfect obi owo wiase bia wane nenso etu kan wosenkafo a etire nsu nchichema duo no Ecclesiastes 7:20 Bible so ni patri ni bia eni asase we so a woye bone a wonye papa a woye papa a wonye bone ana Isaiah 64:6 Bible say ya de tere ne kura ati so onyame yenim ntomago ya tere ne kura ati so onyame yenim ntomago
And Romans chapter 3 verse 23. Bible see you ya bone. And when yami you when yama boy. So for Kumchacha my ya bone ya. Won so why bone. No cry. It obie ni wiase or 100%. Internet obi enu ho kwan se obi fom kra, obi bie na no kra ka bi. Ya wo atenye. And ya wo atemu. Ba ya wo se wu yi obi aten. And ya wo wu bu obi aten. By Ghana for ne de most of Ghana for no all the ane bebre atemu. Yes, wo hu ya na wa kesi su. Wo ya sa eno hu ya no wa jejo de da. So fu we di won free nyame, so fu we won free nyame. So ada say. Won no de. Won say ni pashe de etu ye ni wa. 1 Samuel 16:7 kemi. By nyame o sha akomam. No cry. It won no de. Won ya no wa jejo. So fu we free nyame. Sister B hwe me sisi a. Hey, wo betumi agiaji Kumchacha negative yet. So fu ni free nyame, so fu ni free nyame. Ba wo free nyame. One sorry, so for you fake. So for you fake. Who are you fake? What the seminar po when you call? And what you to Mr. Bolliga confirm. And what po when you call? What you to Mr. Domi Bridge asset. What po when you call? What you to Fanta face Kaka Cola body. But who the own your fake? Who the own your fake? What the you can't say the amount of system when you know. Eyelashes yesterday. Wo de awako tobi ana de yasese woni ana wo ba woni yeso patuo ana wo ba ye wonye fake nyame bo wo ka se be se eyelashes nyame ka se be se One kid. nyame ka se betlo tro won sa ho ta mo friend say tattoo asede Tattoo. yeah who's up can Leviticus 19:28 kora ho Obi a we title bia eyabone kesia according to Leviticus 19:28 was mo fam ho ne ma obi a wawuo enko na mo ntro mo ho atro de biala ma mo ntro mo ho Leviticus 19:28 ba why title ato se ato nsa ato wachi wudi ya wunye fake Would you win your fake? And in Tony, I damn a boy ye. What solly on the park? What could you? Why would I to work? What depends the seer? What to ya would do away in I? What do I for Wasuachi? What do I for Wasuachi? Would you win your fake? Fake life, would you win your fake? That would your soft will be here, Juma? That year, and where you fake, and where you fake, and where you fake. Yenya o etina ya na Ghana for say so for Kumchacha de e no kasama sofo e na wo ye PRO e ma sofo no kasama sofo. Who are you to judge? Who are you to judge? Odifo yet was sa kwan ni so nanso we eye asofo mienu obi a nim se yakasa obi osofo no wa hyeda pa atel no ho de manyame se meye nyame adwuma ntina nyame akwan so a no pese wonam so nye edi se bani se asofo mienu enya na we tibi ka che we se efe ka ihu ni se we no omo wonim de fa nyame ehu ye nti so wo ka na se wonim o ai na wonim de no se wo yo osofo de na se wo pede mu afri nipa dom mu abegina bebi a se wo ben nyame enti se wo hu nua bi se by their fruit we shall know them to grandpa wo ben nyame ni na wo ben onipa wo mfi nyame enti se ba ni se sofo mienu wo mo ku entoko bisa no we kase we mfi nyame a wan pa de ne ntu because wo mo nia ya sofo enti na me se o ya sofo no me ye nipa sofo bi betumi eni me nya beef na me so metumi ni sofo bi nya beef by beef ni ba na ye kase kire sofo Kumchacha na majai na matie na ma etuo akotwere ba bi a ese etuo ni ya den actually sa na me pesa me kase awu ye na sa na me ma ye beef ni bebre da no yonkwa sofo me once me asofo okra de me ntanu nye beef okay dabi sofo okra de me yina nsen a I said na yegezi nsen bi ni ade ba ye aye ya na ema nipa be kasa wo ho
Now usha uba unse me sof Kumchacha me obi a ya me mpese me ne sof obi ebenya debi ya me mpesa ya me mpe obi anyo ne de once me say no na me kan say tamana na yegezi issue ni ade no say enye ma bi ni eno kura start free baby ne ba baby kan nkasa dabi ana me card ya baako na wo bi frɛ me ebrochirefo no me pe bi asempa wo bi tumi frɛ o so fu twa so ye nipa ebufu tumi ba wo ye nipa wo tumi ye bibia eye nipa su by moso na ebrochirefo na bi adome o so fu Kumchacha twa so eye ye hu sada na me twa so na ma metuo akɔtwe baby a ɛda saa na me ka kyerɛ me papa no dua eya dumu chei say on twaso a ebeboa wan twaso a na okoye akutiabo na okoye na obeyele ene wakoye ne to ene obeyele no what you say sabi wunni mi yenu na enya wo onu Obofour mi yenu na enya ana sese wan samu am ko school no mo ka bibi say ya wa direct and indirect direct speech and yes, indirect speech. Thank you. Ya wade bi o wa wo kan. Ya na sof Kumchacha me nseme na wo kan ma me. Mbaba be so ama ye program. Na also so say na say Ghana hanya so for back open na o hwe the two a ne two gina so sa ye papa eye bishop. What ye mo obidin? The hemi mo bi edin but ye wo ye papa no wo do bi brand ne wo hwe mo yire mo a utumi say yes shape no ebia ka so mo nya nine shape a wo hwe krampa na say weni abre enti adenti na say Reverend Obofour fato no so say me anode waka me yire ene me ma ene me ma enti me so ni benya by ya bosumi mi yenu mi ense bani haina Reverend Adom Cheni nenya say no de kan the question is atwem yeah enam se by ya bosumi mi yenu ebe haina Reverend Adom Cheni nenya Reverend Obofour thank you etino ekwa sa we obi a we wise ya na we obi a wonim di abem se papa yi asam a wo hwen wa ma obi din but ekom obi what am I say meti wa se meti eti se ya be ya asumdwe beba se ya be ya da no menua bishop ojo obi nim ebe ma speech na ye good advice kojo nyame shiraw Bishop Daniel obi nim da no obekasai ebe ma afutuo ebe kasaye mepe obi nim kasa ne pa o ma afutuo kama ye nyina na me kasa ye nipa sof Kumchacha me ye nipa sabe abufuo betumi aba eto da bi a niamma bi betumi aye bibibi ba ye ka bia na ye nso nkrofo tuyefo na ye nso ya mentasuo ni afa nkrofo futuo ye de anante etimi ni obi nim de na no beto mo efutuo a mini yo obi nim so de bae no 100% eye good say one say tama Bishop Daniel obi nim any Reverend Obofour nya issue no ya papa chei ebai eno obeka bi ojina na so de am oka no baye 2 times or na 3 eno obeka bi eno tu won mie no fu say ye nyam juma eye one kingdom awunyai ana ni nyame dum we thank God minia Reverend Obofour Bishop Daniel Kojo obinim ene onwa kan wodo abom aye woni pa baako amenne onni problem amenne onnam te se nuafo anam te senta onmi anunya issue no ya papa Adom Cheni ane bai no obetufo ene okasa kire wo na ene side divert na se ya papa Adom Cheni so ene Reverend Obofour anya
na ye nua obi nim so abekemia na ye nua obi nim de afutu aba ya papa na ese so fo obi nim afutu Odifo obi beka se ase de wo ya aka asem no achia nka kretan se me mami fa me se bisa ni nsi se openi ni akolenya enka plan ne se yentia no se unya peni untimi nka nanim enti se openi mpo no wo kasa na kwan bi su no aka achia akwa no obeso so nyonu no se futu anya se wuchi enim ana se wo kasema se obi ntia anya akwa ni mu ase de Reverend Obofour no we ne sinchen onu be yi anu de yo okay obeka an ye anu de yo okay but onu no sha se nti no onu na ose fata se wo twa so onu wa modi do so onu wa modi ana me use word bi se wo kra de na wa che am se bishop obi nim be kasai na se papa ni kasa wie no ade chi ye pe na we Reverend Obofour so ebe abonten be yi anu e ka so oni na eti na me kan se kukuru jaya ya kekere be jai madi kan ya example be bra chela what example no na as a Reverend Obofour ne on self batasi ye betwi nanim da be ye twi nanim sadan so on kasa ye because openi no wan kasa ya opani mu ne kasa kan akoda em kasa sa na nyi sa no sei opani mu na sam kan na opani mu ne kasa kan obi se Obofour sole ya ai Obofour be ye video na be obeye na nura no enna ya papa no adum che we ye ni video na be kwesi ada no enna na be enura ye juada ai na di kan be ye video no odifo adumche thank you wa me ya ko Obofour be ba kasa dabi wa me ya ko Obofour be soso enke kodusa eti ukura no so abu ahofo dabi na se di niemu no wo kan se ye papa no wanyi ni mpeni ndie no ewo enim wanyi se munia enti si wono no akoya akola no na se openi kwa nka wo fa ni die man se wo ye peni se ni na nti ukwu ankasa enkade na besi eti na me kasa so wanya kasa wi o kasa ye nso hwinzi ye ana o kasa bibi ese se wo kasa na manfo nya nyina so se ne no no so no eti na me nso sofu Kumchacha me se ya papa ni nso nya kasa ya papa adumche ejai kasa na wan kasa biye mu na wanya kutiabo na wan kokasa biye mu Obofour ni nsole because madike kasa bishop obi nim kura bam abe kasa ana me boa wa kasa ba se bebi edu no eni anya nti no oba be kasa etufu ho se wo mmie no nya we ka no we yesu asama ne enti bebi edu ne ni nya anya nti no woka bi mini aba akofo na e ka se ngo metu wiase wan ko wiade a police becho police nchiu thank you wan ko wiade a police becho police light ya homa wo ho wan fa wonsan koka ebe kikiu entimi krama engina wa na wa ye gentry no gina wa na wan fa boa mo na wo beka wo ontimi thank you wo e ko ni ba bi amane nko wan so ni mu a wan beka wo sabe impredi asa sofu Kumchacha me tuwe wan so mi mu a menka wo Obofour Reverend Obofour oyi na juma ba sa sabio obana
Kasa. Nya pa o de man fancy wa ya kwafo ababie mo de se gu de tim Dabi kan comment no. O tattoo na o kan se na o kan no so abetro se na okay no tattoo na o kan won se wo ka wo de no tie too you can say sa no abetro no tattoo you can tattoo okay ni nyina two na sa no abetro na ye de enkomo no ko enim no yere asesi ano ase Reverend Obofour be bia wabegina pa ewo ne ye maimu se ye kan kofo ye ka o masem ye do mo asi akwa waso ye gidwo mo sere na basa ase wona sesi ano wogina obi aya no de kono so na so fo nketwa agina social media kan sem de fo die na ekoso wo wie mu a ase eni aba no ho sa ewie mu sen menti ase se maybe bibia wo ye die na ade foforo ade bi a chance so a wo ye nti ntesi ano ase de wabegina emfifro bi aya no de kono so on say edu ba bi a adwuma we ya ye no asofu dwuma no edu ba bi a ya na mu nsam no edoso bebre sa edoso bebre pa eti na Yesu kai ye say Matthew 24 verse number 12 say enam say emumuyo bedoso ntino asofo ni bebre kura agidie betofom ba de obegina akwa end no ono obegye no nyame djuma challenges wo bebre ensem wo bebre ene to da bia won say ya na yesi abo bi beka wa ya won to memu ani free enti no onwa won won kwa won won ba ene won won be sole no sabe ba ku mienu bi wo mu a ebedu ba bi a won won benya problem beba oye ifidie ni tise men kwade ya medase so enya na me fun say bia yeti
Yes, sir. One way about the same could one. Yeah, no, so oh. Bibi say Emra. Adia baako asof Kumchacha me me say. Masina minuyanom. Minuyanom. We na for ana asofo. Yeah. Asofo no. Okay. Na ba sere won say. We de ya asrede o. We no ya asrede. We no ya asrede. O shebi enim. Dabi. Okay. O shebi enim. Okay. Ya asrede. Ana me de ma minuyanom a. Only Reverend akoye adwuma da. Na ensem bebre abanse. Mepon wachew. Na masra won say. Sabe. Sa woni obi namoa. Na nipa no ni suban ye ofe. Na nipa no won hwew. Na nipa no wo mowa. Na nipa no ni bibi anye ofe. Na se wo firi ni nchen na se wo kwa. Odie asumdwem. Kwani peaceful. Kwani nsram. Kwani asumdwem. Evisa awon fe wudi ni kreden. Nanama owusua. Nanama. Yebu baby say kuntun hwan ya. Ne chia enoko. Ade wiase no square. Obi nim daache. Ba bi obi ba se anko hye obi. Amani pa na boa no. Amani pa na yi na free empuchira bim. Sabe. Oni sof Kumchacha ba na nte da. Anya kura no. Ebia mitonsuo ema wo no da. Ebia na nyensuo asof Kumchacha metoma wo no ya. Ebia ka wodi hye awuo. Ka di nyamane ya. Ka di nyensowe. Eti se wo free mi nchen na wo kwa. Ensuo na meto ya medema wo no ya. Wo de gine nsuo nso kake. Na fa kai me. What must say? Mitio. Ensuo ni gina so kake. Na fa kai me. Sa na wo nso a wo ye me ba na wo free me nchen kon. Me a me ye agya nso. Esese me mu say. Wa meboa me a anka madwuma na kan koso. Wa meboa me a ka e bia ba bia me du ye na ka me pem ye. E bia wo be read Bible ma me da. E bia woni me ko radio so da. O beboa me e ma me ye masole. Wa meboa me a ka ma medum pempen so a ma beduo. Ete won so wa ye bia ma me. Esa no so me kawo. Ye nyina no obi aye bia ma obi. Nokre. Benkum dwale nifa. Na nifa dwale benkum. Left bath right bath left. Aisa awade. Da bia ya na me ka say sa wo ye be ma na no oba gya awade a. Enu kwansa montam essay. Enu kwansa montam eba problem. Eya awade akwantuo na mutuo firi akokomase. Ana mudu nkokọ no. Mo se mo begina. Mo nto aso biem. Sabe mo gina akaye nim. Otan nim. Nokre. Problem bi ani ho. Na ya kwantuo na me ni wutu. Wan say tu ba bia wo betumi ni obi gya awade. Na fe ase ya banso. So ni se bi o. Won hwe wani kra. Na ye manso, na ye ntokwa, na nka be ma ne nko, na ka wo ba na wu, na nka wo ba ne nko, na be ma na wu. Na fe nkoda no ene wa twetwe. Na nkoda no mom na hu na man. A won wo bre. By sabi
anya kora no me da wo so da me fele anya nsonso da me so da anya wudi mi sika bi da me so me da wo so da ada na sabi ye ntamate ye na kofa problem no amane bebraba sabi o kwa eya asumdwe abi adabi bedua kwa wo ko nyina no ebia na wo behia me nkyemwa sa na me nso na daache bi manie o nkyemwa obi nim di obabo wo bi daache etimi de eya futuo eno so Kumchacha me de ma say minua no mo a on ne wura nya program a won ne wura nya program no wadi enye wo se wanya wo se enye wo se eya mabisade ene masrade ena mebisa a mesra won owunya bibia na bibia tuntwa sade yatie bia no owo ye reverend papa da papa ne se owo ne reverend nante da ana reverend so ayo won papa da eti kan wu hia ba wo hwe emma no so adodo no gina so a wo mu gina so de edi ne ho ya wo mo de kasa wa bonten no se eba ne se ne hu nipa wo mu no mo nante se asofo ketua amane bi tuo mu a na ese we yi ne ni ato nchen na nsen ya ye kire a ye se ne de okan ne bible man no we free mu na anu ada so na safo man mu bi be 24 so nya accident e wo kekos kwan so mo ebi ewuye eyi yo no ho nsem nya no yante hu de rebo bebre se na ne yere papa wuye se no bo hu de roma de so bia so ti bi hu video se beto social media no sa de yo no yante bi sa wasafo man no wo mu de hu ya se adenti ne ba ne fie de a wo ye no shepe mo bia te won nsem but e ba ne se wo mu nso no mu tu ana mo obo mo de na se de we yi ne ni ato nchen de wo mu ne se hun se on say accident ni esi yesi no say ni person na wuye kra bet say 24 na na film me dase on say no say mudi ye news bebre ma social media kikan by sabe na nya Obofour na twika enyo no no twi but say na edin wo so wo mu ye APC members and wo mu ba ne nase wo mu fita krade ba ne nase ba on say ade nti abeka me di abeshem say enyo no na no twika e ba ye obi so de moja no ye wo de ye nyankoma de ye and what the yes and what the yes and enkofo kan ye pa yeah sabe Pentecost fu to make convention na di pa be 40 yakum Assemblies of God to make convention na ni pa be 30 akum Methodist president to make convention to make ye na ni pa be 20 akum eno ya motem ho asem tepa na no adaka Catholic Church ni bi Roman sa na so mote ya na da na ya mon ka so ho de di moja na ye bibi o sha me tie o utie han tie o de o kan me tie sa ye Pentecost Assemblies of God CAC Methodist Presby and o so le ka ekwa convention ekonya accident ne nipa wu ya an nipa 40 and 50 wu ya Ghana ni bia emiye na no nkase o di moja no ye bibi ana on do won ye sacrifice mo kan say sacrifice thank you wa ka kra mu nyo bi o mo de be hye ne won say e ba ne say we nanim ne da sori na no say wonu na ye sofo da no ba Pentecost no ko yi wana o ni sofo o to mu asofo no mu chairman dabi o ni branch ano ya wa branch pastor that dem na wo de ekosi a yemfa branch pastor na ni mo ma send the fa district pastor on no chinchin branches ni mu that dem the district pastor na yemfa na ni mo ma so on na wa ko so ah your problem semu to da bia ade bi o wa na mfo obi ho na ye wo nyame na nhese eni nkwanhia na aba na so bia so Kumchacha ti ni ba bi ni ya de aba eti okose no a na wubisa sa bibisi a ewo wono side ya no ayre why ni shepe no obohu de ro no ye hu dede but e ba ne se na sofo nketu o mo boa wo mo ano no mo na ma wo mo boa ma so na peda
omo de eto omo anes we yi say ya woni pa bi owi ase a sa wodi na chi a et se so fo pani a ya na ni tiri modern pa ani ye wo escafo bebre kura wa asase we so a on scapa but won nua no bre ne wo fa ase bre no kre ne maame enua ba bi bre na busuani bi bre but wo mia no na adoye no ye na bonten na wo ye gi fans wo radio so na wo ye gi fans wo TV so na wo ye gi fans wo abonten by wonu na busuam no okwa ehefo bebre wo na so mo won da tina sa na Reverend Obofour ana dabi okay eni sa na make asem so no mitie sa na ye wo asofo bi wo wa sa wodi sa asofo na chi a na wodi sa asofo na chi a wo adi akire no amwa on said the hepo udidi na chi saa emwa bi emfuru wo ma na wo wo ya adoye no wa bonten aya adoye no e wo social media said ya be ya ebia ombenya hype a wo benya nipa nim favor okay aya wo asofo nketwa ni bi so wa mame twa o page collection na bua offering ni nyina no na fogu ye kan se ngrobam kotokuom na chechele na fama no ento aso mako 5 times minu ba mitie o ye den obebo di mbone ense bi nyi aye yes se di pe wo bi ase de enye wo bi ya no be yiwaye okay yesu be wi aso sa akwatafo du yade ba ko pe ende de yenu nya ba ye ode ase na bai ọnwa aka ni nyina fa asedama ya wo bi owa wo betumi ye di so pani bi echi wo be ye wi ase papa nyina ama no wo be boa no wo be ye si ama no wo be ye si ama no wo be ye si ama no ba oboa aye ye mada ofuru nchan ko obesew ofuru nchan ko obebu na mas yo enche ye de dwumade no ebeba na wie ye na ansa na ebedu ho kwampo no mi pese mi bisa enra wo ehi ye video bi a okase bi bomu na echire amanfodo na adwen pa efa wa yonko eye apreku my daughter enim se ni ye yo ni wo no nsem ni awugina mu pa eye bibia ma ne ekoda din na wo beka se apreku my daughter wo no krampo no Reverend Obofour enimu bi o sa so ye Reverend Obofour adamfo we na wo kan no kra bi ewo mu ana obo ni din wan mo ni din that dey tin e bo ye di ni akutie ni answer debi mumu media for no so mo cause problems ye cause problems pa won yeah bloggers ni media for no cause problems sabe won yin ye ni video no I don't think the same okobo Reverend Obofour din I say King Cobra e din no boy dabi Obofour ni din the King Cobra dabi o say asem ni asem oh tree break match break sabe sofu Kumchacha meti we no say nye na wote wa a wo kan King Cobra sabe Reverend Obofour minim da since ya minim no from Kumase a minim no epepem ne minim da say minim se afra no entwi kwaku entwi a minim da say Reverend Obofour ni din the King Cobra sabe onwo yi aye ni video oye ni video no mo na matwe ya behim I say asem ni asem ehia wo eti I say wo part say akutia nnekutia bo say asofo nketwa ni yesi anu wo mu adane wo mu ayenim si wo mu free na se ba no mu adane a wo mu oke wo masem wo mu nheda mbo ni din si wo no mo de no no mo yusu sa King Cobra say nche bia na ehu pictures for social media si we nya akonya kasi otimu a eno no wo ni ti sa ene de mu ti sa akonya no wo ni ba bi efre minim yehu ya si wotimu eti na me say anse ma me ka asem nche say sabe minua onwai menini ni program okay ana me pesa menini nsu benya program okay menini ni program because me sabe minua onwai o me ka me ana o mebo mi din na me so ma kana sam
ba media me kan say Samini ya wo yin mu say ya frɛ wo bi King Cobra and Reverend Aprekum and daughter ni wo oni mu bi and nipa ni ne ku na masra wo yin so onfama CID onfama National Security ni Ghana Police Service ebeboa the America want ase na ju kyerɛ mu wonim so obi na ku obi ya na wo suspect ya enye police na wode man police na enti na me say mesre menua wo ho ahi so fukum chacha mesre sa onim say apreku my daughter wanya ni ba bi ko sa menua ni nim say ne wo no obi nim hu bia woni mu bia mesre no onfema police no onfema CID na emwa na hwehwemu enko second Amedeba Reverend Obofour akonya na otena so sa akonya no wo wo ye papa Danka Williams akonya ote so ete say ete say abo okode anoma okode won say nkonya no difference wo mebre pa so nim sa ebi grade ete say data nkasa no wo mutim difference o ana sa akonya na Obofour tere mo no sa akonya no eni Ghana hawo sa Obofour tu kwankwa abrochire ana okosra obi ewo ho awoye wo hin bi wo ho ana committee wo hin no hin ka ten se sa de Obofour aye nane na wodi hene na sese waye ken ne de wa basra no ofie dia na akonya na wotem no osore ontenam na wontena so ana Reverend Obofour nso mine no respect no ena mine nso respect no okan ya na Obofour kura na wode obuo ema mine so de ontena na konya so na woma na konya foforo ontena so ana mine said dabi sese woye sofo san ye ken it akonya no ontena ana man no esole free sa akonya nim ana ma Reverend Obofour betena akonya no so sa akonya no so Kumchacha be cat on ne enye Obofour dia sa yes sa akonya no nye Obofour dia minimum dia akonya no ya dia wo ye Ghana ni oye Ghana ni minimum dia akonya no ya dia ono so yo sofo onye sofo wo ye hene kase okay oye ohene woye Ghana ni ofri Ghana woye hene kase ena Obofour kwa na okofesete no ena soli free na kunya ena so wo metena kunya ni ena Obofour kwotena kunya ni because sa wo Obofour na kunya no adwen biye ni akire ma no ena wonsusu boni biya ana wonsusu se baba bedu mpempenso se ena wonsusu se ba bi adu na baba bedu badestam what you say enti sa kunya no eni Ghana hawo sa kunya no Obofour kwotena mu sa kunya ni Ghana ha ena esa so nya yeah what say esa so nya ne de dabi okay sa kunya ni nya ne dia okay ena ni Ghana ha aya bro trasem ba won se Ghana ha no dabi ya me ka se uji di ya wo problem uji di ya wo problem pa problem ben that's how uji di ya won sam do so bebre eti na ya na me ka se kraman ke nipa enye news nipa ekoko kraman ya na ye news we ni didi we no nipa eka kraman ya enye news kraman mum kraman ka nipa enye news ma nipa no kwaka kraman ya na ye news eti no akonwa no asofu Kumchacha me ka kira won se sa akonwa no nye Obofour de yawo sa akonwa no enye Obofour de ya nti no nipa keke no open asem no mo mafa ede ya asem a wo mo de edo ma no so mo e ka asem yeah sa de wakotenam wakotenam nti no oni so ababonti wakotenam na enwufoni aba sa me ba ye wodi me ye interview o studio ai me ba ye wakonwa esiwe eye sebo na da kira
ɛna ɛyɛ ɔse ɛsebɔse ɛna da anim a ma bɛtena mo twa me video adeɛ kye na nenam social media de ɔbɛgye adi de ɔnyi ni wo bɛ nware atom asɛm no ne kɔ safo Kumchacha ɔkɔ ne da mo a na akonnwa ni passe ɛbobɔ ho ba no sa akonnwa no kora na bia and say design bi keke apart from design sa akonnwa no na enyam de ya na yɛ mo de ya ɛna ma bɛtena won say Ghana fo to me frame asɛm ka asɛm ebi na da no me ba ya me ne wo boss wo baba kunua ba ko eye interview ebi ba kora say me ne na ye gezi akonye ntokwa ema ma hwe ne soa ama ne soa tete ena ma mia ne kon me mia ne kon no na je hwe ye na wontumi ena waka maso atie firi so hwe maso me hu say wo da so atale ho maso entalo etale ho mark bi wo dabi mark bi wa dabi awese Peter Kran na say tale ho ewe Yesu na de tale ho ma ho mark bi eni wo mono kra na ye dena obia say dana na won ye live video ni ade wo ye say me da koma ebi say me da Ridge Hospital ebi say me da 37 ebi say me da police hospital na won ye live video say me da koma say dana no na nwumre no na me wo UTV be ye live program say dana 9 o'clock to 10 na me wo UTV say 9 to 10 also na kwabrane aso live ena me da koma Ghana fo mo mpaye mame ma ho me ye yate akakra bi na Kumchacha na wo yawu Ghana fo mo mpaye mano na so na tie firi wo amane ha yaka moja hey semka awo bra se bra na wo ye life wa won se me ne Niger akoko ntokwakwara Niger kwara no na wo emso ko Libya se Liberia na wo tukwan the week ni nyina no wo kwara no wo Libya se Liberia emu baako nanso kwabrande o eti wo yensusu twa yanto yabo asenam ni aba yensusu a ba bia social media ebatwe ni pade akono emfa sempema etime de sof Kumchacha de me kan se yete bibia yanto yabo ase yanhwehwem yenyamu nkyeremu ansa na ade no yajeje abu ho akonta why yo meda wase mamemfa ya kwafo a comment bi ma wode about say those young guys are talking too much anyway. If they have gotten what they went for, they wouldn't be talking all the time. Ochre, Reverend Obofour, the junior pastors, no. Most Ghanaians are very ungrateful, and we all have to be careful the people we pull closer to us. Loveland Television, or say hello, one so hello. Maybe I will be a nyame and come home. Ya kwafua BM say, oh, okay. Mateme da se pa so na say bushafo baby edwin there okay Christabel tete o say wa look hey asem we dem koka mami fancy ya kan o say friend Christabel tete and o say dem my name obisa say osu osofo ana me nabusu afani me nabusu afani pa Sami minim de enti ochoro basa so enkomoni edi no wetie mu friend wo pese wonya ho ntia se wo osofo die mu na ode kasa na se wo obi keke wo betina na wo kasa dabi o se wajimi woni mu nyansa o pese me condemn obi so ada se wo ka Reverend Obofour won asem na konwa wote so na ma condemn no na makanyansa opa wonfa sa konwa no me say enye Reverend Obofour dia ba kenyansa o nyina abaifo ni bi no atamfo ni bi no ba kenya to ba kenyansa opa wonfa sa Ghana fo no ye wo su ni ban bi o wa sa so of Kumchacha ma betene da ka ma condemn obi na ma condemn Reverend Obofour sabe me condemn no say asamo ba nyemu hwehwem
to bo ase men fiti preko panya ji mu aten ya make what ya say enti bibi ba say na ye kire ya dwen na be kire ba say ono so ye sofo ana me ye wo sini wuni yo sisi ano yankomo na bre no edu awie say CFC nanso mami fa we entwem anse na Reverend Obofour so nansen otaye live videos pa asense mo koso ni aso na guna so a wotibi ne kasemu na ase kwan bi so no opeso yi ano but na say waka atia no aka asem wo ka na we yi ato nchen na ode ebrodua befem sa live videos yi a wo ye nansen a ode eba no ehun yanse wo be ye ampokra so wo ya wo be addressing issues apa the American say menu ya Obofour the ekoso social media any the ekoso bebre ni ade fa na woni ade no ebe ya unrelasting mo kan say unrelaxing na social media no omra down kakra na onfa ne nsie for the meantime sir yes enu mo beboa on say idu baby no yesu ode no nkosie some years o yi ni tipie no na wase amba ye foforo okay na wa be ye foforo na ne ma dada bi na twem ni pa ho foro nipa hofon me wo mu a me tumi yela wo wo mu a na ma yela tumi yela kakra me banso na mbeboja na ma bom yie ni bom yie wo mu a na ma yela nipa hofon udidi a aduane kwere fon da bi emo fufu efon sebe fa che me sebe awade mu kwere fon ana woni msa mi worry ntimi ba wawo ma twempena empena twe mu kura fono ani zo nim ende mi nim o twempena we ho amfono me da me ni suti me ne ai aba na wie za wo de ende na afo wa wie za da bia wo hu nipa na nim etina obi ni obi wale 10 years ya onwa yade na wo hia ensembo okay onwa yade cause oni obi tena 10 years anopa wo hu nanim awie wo hu nanim anopa wo hu no awie wo hu no bibia sa wan hwe ya untumi ene obi ntena kora be 2 years nipa ho fono okay obi a woni suni ne ban so di free fie baaye so ate ase sabi biem sabi obi ni obi atena be 10 years edu ba bi a sex kora be bosomi mi no no won ye sex wonim sa no mo te dan ba kum na sex kora mam say won sa mo tena cha na mo ayese aduafo why say I say ni unua ba no so ayese ni nua be ma no so mo di ache okay mo di ache ti afono mo atimo ni so nti no enye te se de mo hu mo foforo na de ni pie na de ne fa awu ne foforo na atumi ko 3 rounds so ade we da channel with some kika and some kika say yo offer me ba football ne be boy asem kwa ashasie we dey see why e busa for final west to ja na futobia any old phone lines so na to say obi me da say the American ba ko pe Ewurade nhira oman kronkron Ghana na nyame mie kwan emo bia mami chia Viker 20 on say o hwe ma betia ahodi ngom isi amehu pa body ni ginem wonim aduro ba ko pe na me no your friend Viker 20 anti wo mpeja dade mi mpeja bi da okay me baby as mi mpeja dade da okay ba aduro ba ko pe e na me no your friend Viker 20 okay say Viker 20 no o system no e most no emo system ni ye adwuma kama yade bi ntumi metenam so akọ drugstore bi a obenya bi drugstore bi a ode ekọ odi odu wa was open Viker 20 ato ne bo nso nya di no aya na be 35 cedi ana 40 cedi 35 cedi ana 40 cedi sa wonnim na akọ na seminu ya ba
okope Viking 20 that's a wunnim na akotobi na anom na yade bi tumi betena mu a yade no minni na tese wo ye demon a say demon no kora Viking ebetu no eti mesre wo bi a osha prophet Kumchacha say kope Viking 20 Viking 20 e was to be a mu 20 bebre na wona wo ma ene abusua ni nyine no montan yale montan ko hospital mo benya hoden CEO mami chiao Dr. Manfred CEO awoye CEO Emma Bright TV ene Viking 20 baby a wo bia Dr. Manfred ewrade man kwatenten ni ahoden wonyi nche enya wo dia I love you and I like you me da se pa na mi chia me ame patrofo eye patro so on na mami patro egu mi kem kwa pen down patro so baby a Ghana wo bia akopɛ patro so ne to